Ki Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kajing peluding mendin kasih sajan yang ni apa tanah road akan dailat kalong ber isyer kai sisa wakan ni kajing jia ka pen kan mau ya ka wei pa kajing jia deki post nem mensua ni apa akan dailat hi apa kata ka ying darbar thawan ni ka Meghalaya Legislative Assembly kala plu aga to por kala simpor baro simit yegi pulit penlibding bantem ya kading kaniru kadeka sin ka bar kani hapo akan dailat pa kajia ba hadu mentam step sadin jongat lo i pe ketadem kadang yeng di pelit kita yakun haduk mentar ban pelit kan gading kabadang kelang sapok jangan di building ndai lala no ban tem bakan empar sigi patki ying nani building badan marsenda to ini ya persang mentar ban yakran yu try jong kan ka building kadang yo lat amit sing kan ya mo bagin tip kai kada ba penlong ba haduk kan ni ki gitar gi badan hapo yang ba mla su ban pelip haduk mentar ya kan gading. In 5 minutes, everything is gone. So we just came out only. That is the thing. I could not understand. But it was all wooden, no. So that's what only maybe it is. Otherwise, the reason also I don't know exactly what reason. What is inside? What It is all wooden material. My furnitures, and then clothes, everything residential. That is the thing. Full stop. Yes, everything. Do you have any suspect for No suspect. Thank you so much. Katu mene PUI bang adon sadin jong kane ka building. Katu katadem ka bayeng mene ka sadin jong ka building. Rai menta pade ka ka benta ka basakmat. Te hadu ka kani ka por mentala jan khandai baje no step. Pe kini ka kali pelibding ka badon sadin jong hadu mentar kim pat sange kini yakun kumnon pelib ka ding. कल जब ये हुआ आप इधर में था? हाँ सर, मैं यहाँ में था। कितना बजे का जैसा हुआ? सर 1 बजे के तरफ से। 1 बजे का? जी सर। कहाँ से शुरू हुआ ये आगुन? आगुन सर मालूम नहीं कहाँ शुरू हुआ, लेकिन ये बिल्डिंग से सर शुरू हुआ है। यहाँ बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ है आप बताइए? ये तो मालूम नहीं सर, हम लोग तो बाहर। सिर्फ गोदाम या दुकान है? ये तो सर मालूम नहीं, हम लोग तो कभी गया नहीं अंदर में। आप कहाँ था कल? हम लोग तो इस बिल्डिंग पे था। यहीं में? जी सर। आप क्या हम लोग सर इसमें काम करता है सर, हम लोग इसमें ये बिल्डिंग काम करता है। बिल्डिंग का काम करने वाला है। ठीक है, कौन देखा मतलब कैसा पता है वो लोग? वो तो सर मालूम नहीं, हम लोग तो बस काम करके बाहर निकला तो देखा पूरा आगुन लग गया है।
तो हम लोग सब मतलब भाग गए यहाँ से। जैसा आगुन शुरू में ऐसे ही निकलता है, आप लोग नहीं देखा है? नहीं देखा सर, जब पूरा धुआं धुआं हो गया सर उस टाइम जब पूरा धुआं हो गया तब। Kane sadin jonga FUI kane kebentam sadin jong kane building hang thi kidang don kini ki polit penlip ding kidang yale kumnu ban pelip yak thi ka dang rahem mak ding apo nomor ki kadawe kane ka jing bun pal jong ki jan ki bas stok apo jong ki building. Ni ayo banyak keren buat try jong kati ke building ang tiu Kovin Singkhania mo. Ni sutu iba kamu try de ka bun batai lut yaki bro khoj. Dai lamba ka jing keren jong ni sutu ba kadau hi jong ka jing ne slam ka ding keren bla bun plat kitiar furniture buat ka jan ki bla stock haki kudam ki basapo. Tiang nanta pedi hang ni apo kandai la hadu mata ki patsya ban pli ki dukan. Fila bni i kini ki dukan sadiang ba samon jong hadu mata patsya ban pli nomor ba. Kali penlip ding kidang ya syat ban lit penlip yak ti kading bedang me adu mataru tengi layo ya keren lu bat ki katokani ki breu ki bayarap hang ti hakajaka tiki thu yengi ba imat kumba arspa kali ka la wan kit menamit barok simit tiki thu ba ki he sarkar ki han du DC magistrate ki apoi lu barok simit kidan nak ti jaka dia ka jing penlip ding ka long hadu ka por saw ba je step tenang tag la sedang biang por san steng dan ribu je tu.